Zašto se postavlja ogledalo u liftu? Dobrodošli u novi video na temu zašto se postavlja ogledalo u liftu. Jeste li se ikad zapitali zašto su ogledala toliko česta u liftovima i koji je razlog za njihovo postavljanje? U ovom videu istražit ćemo psihološke činjenice koje se kriju iza postavljanja ogledala u liftu, kao i neke druge zanimljive razloge zašto se ogledala koriste u ovom prostoru. Kroz ovaj video saznaćete kako ogledala utječu na naše osjećaje i ponašanje u liftu, te kako mogu pomoći u stvaranju sigurnijeg i ugodnijeg okruženja za sve korisnike. Ako vas zanima zašto se ogledala postavljaju u liftove i koje prednosti one pružaju, ostanite s nama i saznajte više. Postavljanje ogledala u liftu može imati nekoliko psiholoških učinaka na ljude koji koriste lift. Jedan od glavnih razloga za postavljanje ogledala u liftu je taj da ogledalo pomaže u smanjenju osjećaja straha i nelagode koje se mogu pojaviti u skučenom prostoru. Kada ljudi vide svoj odraz u ogledalu, osjećaju se manje usamljeno i izolirano, jer imaju osjećaj da nisu sami u prostoru. Osim toga, ogledalo može pomoći u poboljšanju samopoštovanja i samopouzdanja ljudi koji koriste lift. Kada vide svoj odraz u ogledalu, ljudi mogu postati svjesni svog izgleda i početi se više brinuti o svom izgledu. Ovo može povećati njihovo samopouzdanje i poboljšati njihovu sliku o sebi. Također, ogledalo u liftu može pomoći u sprječavanju vandalizma i neprikladnog ponašanja u liftu, jer ljudi su svjesni da ih drugi mogu vidjeti u ogledalu. Ovo može smanjiti stres i napetost koji mogu nastati u liftu i pomoći u stvaranju sigurnijeg i ugodnijeg okruženja za sve korisnike. Ukratko, postavljanje ogledala u liftu ima psihološke učinke koji pomažu u smanjenju stresa i nelagode, poboljšanju samopoštovanja i samopouzdanja, te u sprječavanju vandalizma i neprikladnog ponašanja. Iako postavljanje ogledala u liftu nije obavezno, mnogi proizvođači liftova i upravitelji zgrada odlučuju se za ovu opciju kako bi poboljšali iskustvo korisnika lifta i osigurali sigurno i ugodno putovanje. Hvala vam što ste pogledali ovaj video na temu zašto se postavlja ogledalo u liftu. Nadamo se da ste saznali neke zanimljive činjenice o psihološkim učincima ogledala u liftovima i zašto su ona važna za stvaranje ugodnijeg i sigurnijeg okruženja za sve korisnike. Ako vam se svidio ovaj video, molimo vas da ga podijelite s prijateljima i ostavite komentar ispod s vašim mišljenjem i sugestijama za buduće teme videa. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.